Zdravo svima! Sada ću vam pričati o tome kako stres i negativne emocije utiču na varenje hrane. Kada smo pod stresom, kada smo tužni, kada smo zabrinuti ili imamo bilo koju negativnu emociju u nama, tada se u mozgu, odnosno u našoj hipofiza, luči hormone takve da organizam dovodi u stanje stresa, odnosno do aktivacije simpatikusnog nervnog sistema. Tada dolazi do blokiranja lučenja želudačne kiseline, enzima koje vare hranu, želudačnih sokova koje vare hranu. I u tom slučaju dolazi do blokiranja varenja hrane. Preskaču se stupnjevi varenja i hrana na kraju ne bude dobro stvarena i ne bude potpuno usvojena u organizam. Jer da bi se hrana pravilno varila, potrebno je da organizam bude u stanju parasimpatikusa. To je suprotno od stanja stresa. Jer u tom slučaju će se pravilno lučiti i kiseline, i enzimi, i svi želudačni sokovi. Tako da ovo treba da imamo na umu kada jedemo hranu.